Hak jingla kai AFC Champion League 2 preliminary rounds hapdeng ka FC Goa Persha eka Al Sip ka badega klub nagari Oman. Haba pai syakne ke jingla kai ka FC Goa kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim ka Al Sip da ar la kawai. Badia gini ke ar gol jo ka FC Goa la yo ban Thep hak minit ka ba ar peu sau bar hak minit ka ba san peu ar. Baleng bagane ke jing job ka FC Goa kala yo ban Rung syaka AFC Champion League 2 group stage bargadairu ka klub ka ba ar na India ban yo Rung syaka Champion League 2 group stage menta ka Samoy hadin ka Mohon Bagan Super Giant. Hak jing la kai yakni Rung syaka Champion League third round second leg hapdeng ka Benfica Persha eka nice. Hagane ke jing la kai ka Benfica kala khur ka nam job hagane ke jing la kai second leg da ar la not. Bad kum juru ka Benfica kala job haka goal aggregate da saula not. Baleng bagane ke jing job ka Benfica kala yo ban Rung syaka playoff. Agoi par ka jing la kai yakni Rung Champion League hapdeng ka Fenerbahce ka badai ka Kenhun balong coach Jose Mourinho ubadai coach parim ka Real Madrid Persha eka Feyenoord. Hagane ke jing la kai ka Fenerbahce kala khur ka nam job hagane ke jing la kai second leg da san la ar. Baleng bagini ki san goal hagane ke jing la kai second leg ka Fenerbahce kala la ban lim ya ka Feyenoord dan riu la sau haka goal aggregate. Baleng bagini ke jing job ka Fenerbahce kala yo ban Rung syaka playoff. Hagane jing la kai UEFA Super Cup arajar ar peusan hapdeng ka ladu jong ka Champion League ka PSG Persha eka ladu jong ka Europa League ka Tottenham haka Samoy baladep. Aba phai syakne ka jing la kai Haga minit ke balai pukundai defenders ka Tottenham umiki 1-1 uliyo ban Thep eka gol ka banengkong naga benta ka Tottenham. Badleng bagane ke shigol ka Tottenham ka tam kela step da shigol lanat. Aba phai pat syaka kela mit tang hadin lai minit balas dang ka kela mit kata haga minit ke basau phra ka Tottenham ka liyo biang ban Thep eka gol ka baar leng bau Romero. Henry wala ka PSG ka syatam lupa da ar lanat ka klem padu Jinkerman bar haga minit ke bapra pheusan uli kang in ulio ban Thep ya gol ka banengkong naga benta ka PSG bara shwa ban kot ka jingle kai kata ha ka additional time bash khandai peu plus nyau u Gonzalo Ramos lio ban Thep ya gol Pyniakhaid naga benta ka PSG baleng bagane ka jinga khai la ban ra sya ka penalty shootout. Badai hak penalty shootout ka balakan jat marsan ngon ka PSG kalala ban pelim ya ka Tottenham da saulalai bari ora eka nam ladu juga Super Cup arhajar art peusan.